Ngibona umqeqeshi wensizwa umfana waseMpendla. Uphendula kanjani umbuzo wentombazane othi ungithandelani? Uyabona mangabe utshela intombazane ukuthi uyayithanda bese ithi yona ungithandelani, yabo. So-ke ku-comment enye insizwa nje kwenye amavidiyo ami umfowethu ubefuna ukwazi ukuthi esimeni esikanjalo uyayumise kanjani. Uyabona ngihlezi ngisho ngithi uthando selashintsha manje. Indlela okwakenziwa ngayo kudala ayisafani njengamanje. So-ke uyabona kudala ake sibheke nje ukuthi lo mbuzo wawuqhamuka kanjani. Yabo kudala iy'nsizwa zakudala zazifika entombazaneni zizibike bese ziyayitshela intombazane ukuthi mhlambe umfowethu bese ethi uyayithanda intombazane, yabo. So-ke intombazane-ke ngenxa yokuthi imizwa yayo yayingakavuleki, yabo, ifuna ukwazi ukuthi ungithandelani, yabo, ngoba labantu basuke bengakazani bengakaqondani. So intombazane iyakubuze ukuthi ungithandelani, yabo, ngoba umfowethu usuke esenze njani lapho, usuke eseconfess uthando, yabo, wavele wathi nje uyayithanda intombazane. So intombazane siyakubuza ukuthi ungithandelani, ifuna ukuchaza ukuthi ungithandelani, yabo. So-ke babechaza-ke nabo abafowethu kudala, iy'nsizwa nje zakudala zayichaza zisho ukuthi ngifuna uyovusa umuzi kababa, ngifuna unakekela abazali bami ubaphekele, yonke leyo nto leyo, yabo. So-ke kodwa-ke manje awusatholakali lowo mbuzo esikhathini samanje, isikhathi esiningi, yabo. So-ke mangabe uyinsizwa uhlangabezana nalowo mbuzo, ikubuza intombazane ukuthi ungithandelani, yingoba wena mfowethu usuke wenze iphutha, kunephutha osuke ulenzile. Usaphila esikhathini sakudala la khona uthi uma ufika entombazaneni uconfess uthando, ufike uyitshela ukuthi uyayithanda, ingakakuvuleli imizwa yayo, ningakaqondani ukuthi umuntu onjani, ningazani, yabo. So-ke wawufike nje usuke wenza iphutha elinjalo, ufike entombazaneni ungayazi ukuthi uhlobo onjani, ufike uyitshela uyayithanda. Ingane yabantu izokubuza ukuthi ungithandelani, yabo, bese uthwala inkinga, ngeke usho lezi zinto ezayishiwo kudala bese sengiyibalile, yabo. So into ekumele uyazi mfowethu ukuthi indlela esesenza ngayo manje siyashintsha. Thina sesiyazi manje ukuthi entombazaneni kuyiphutha ukuthi ungathi ufike entombazaneni ufike uyitshela ukuthi uyayithanda. Ngoba nisuke ningazazi, yabo. Uma ufike entombazaneni ufike uyitshela ukuthi uyayithanda ungayazi, kufana nokugibela ibhasi. Ukugibela ibhasi nje ungayazi ukuthi iyaphi, ngoba uthi ibhasi iyahamba uyayigibela nje. Ngisho ngathiwa iya le eGoli awunendaba, ngisho ngathiwa iyaphi awunendaba, ngisho ngathiwa mhlambe ikusa izokushiya endle la khona uzofika udliwe amabhubesi awunendaba, yabo. Ngamanye amazwi ngiqonda ukuthini mangisho njalo, uma ngabe utshela intombazane ungayiqondi ukuthi umuntu onjani, uqhamuke nje usuzoyitshela ukuthi uyayithanda, usuzibophezela, lapho uzifake engozini yokuthi uzibophezela kumuntu ongamqondi ukuthi uhlobo onjani, mhlawumbe uhlobo lomuntu ongeke ulithande, yabo. So kubalekile ukuthi niqale nazane kuqala, yabo. Njengoba ngihlezi ngisho ukuthi mawukuthi uze ngomsebenzi mhlawumbe ufuna ukuvulela imilenze, akudingi uzokhiphe lawo mazwi amakhulu ukuthi uyayithanda intombazane ukuze ikuvulela imilenze. Cha, imilenze iyavuleka ungazange umuntu umtshele ukuthi uyamthanda, yabo. So-ke sesiyakwazi lokho, uyabona. Into ebalekile ukuthi angithi intombazane ufike uyibone, okay, uthathe inamba yayo. Mangabe usuyithathile inamba yayo intombazane uyayihlela usuku lokuthi nibonane. Mangabe usuhlela usuku phela uhlelelana usuku lokuthi nibonde nazane kangcono, ukuze mangabe engasekho eduze wakhe enze njani ngani ikwazi ukucabanga, ikwazi ukuthatha ifoni yayo, ikwazi ukuthi ikufonele, yabo. Indaba lapho phela uzama uvula imizwa yakhe lo muntu, yabo. So uyivula kanjalo imizwa yentombazane ngokuthi nje nibonde, yabo, ukuthi usebenzise ifoni njengethuluzi lokuthi nibonane, nibonde nazane kangcono. Nisabuye le process yokwazana kangcono, imilenze iyavuleka, lo muntu awukamtsheli ukuthi uyamthanda, yabo. So-ke intombazane iyakwazisa mfowethu mangabe isikulungele ukuthi isingaba sothandweni nawe, yabo. Mangabe sifuna nithandane, ngolimi lesiNgisika bathi mangabe sifuna nibe exclusive, iyakwazisa intombazane. Ikwazisa kanjani-ke intombazane? Ziningi indlela mfowethu ekwazisa ngayo, yabona. Iyayifika intombazane ikutshele nje ukuthi yabona angithi wena ubuyikhipha nilo nibhonda ndawonye, nijabulisana, nihlekisana ngazo zonke indlela zeyithandana, but ubungamtshela ukuthi uyamthanda. So-ke ngelinye ilanga ngizokuhlalisa phansi mfowethu, ngizokuhlalisa phansi ikubuze nje lo mbuzo ukuthi kwenzakalani la phakathi kwethu, yabo. Yabona mangabe siyenze njalo ngiye ngithi mina-ke
engathi ungasuke umugiye mfethu uyishayela ihlombe yabo usithakazele emuthanda ngoba usuke ukhombise ukukhula emqondweni usuke ukhombise ukuba insizwe ensizweni wangatatazela wangenzisa komfana osase high school umfana ongaqondi ukuthi lento bayibiza ngeattraction ukuthi isebenza kanjani yabo so ke awenzisanga kwalowo umuntu osamncane yabo ukhombisa ukukhula othandweni so ke mangabe intombazane isikutshela ukuthi noma isikubuza ukuthi kwenzakalani lapha phakathi kwethu yilapho mfowethu incwadi isuke isigcwele khona sekufuneka wena wenze njani uyisayine yilapho khona isikutshela ngamanye amazwi ukuthini sengikulungela ukuba sothandweni nawe mangabe uzimisela ukuthi mina nawe sibe exclusive sekuyisikhathi lesi sokuthi ungitshele ukuthi uyangithanda yabo and then sokukwena ke mfowethu ukuthi ke ingabe ufuna ukuyisayina lencwadi noma mhlawumbe ubuzidlalela nalomuntu kukhona la wayisayina khona ngoba ngeke ngibakhuza abafowethu ukuthi musukuhamba usayina zonke incwadi lezi hamba utshela wonke amantombazane ukuthi uyawathanda mangakuthi khona oyithandayo mhlawumbe leyo uyayidlalela zama ukuthola indlela yokuthi ubalekele lo mbuzo ukuthi kwenzakalani lapha kwethu uzama ukuphendula ngenye indlela ungamtsheli lo muntu ukuthi uyamthanda ngoba indaba yabona uzokhomitha kuyena atshela ukuthi umuntu wakhe yabo kanti wena nomunye umuntu okhomitha kuyena nawe yabo so ke mangabe sethola lo ukuthi umenza isilimo usuphula inhliziyo ingane yabantu mhlambe omunye angagcina sekubekela namanzi lezi zinto ezazenziwa kudala thothi umuntu ukubekela amafutha noma ukubekela amanzi akubhunyela usalele yabo so ke kodwa ke abantu besifazane sebakhula manje abasayenzi leyo nto ngoba babona ukuthi into wrong leyo so uma ngabe umuntu ekubhedela uyamshiya phansi abasakutheli ngamafutha abasakutheli ngamanzi abilayo sebeyakushiya ngoba basuke sebekhulile ngamanye ama sebekhulile emqondweni sebeyakubona mangabe ubhede uyinsizwe ebhedela bakushiya yabo so ke uma mfowethu uhlangana nombuzo osho njalo uthi ungithandelani ngoba wena usuke wenza iphutha lokuthi uconfess uthando lwakhe entombazaneni ningakazana yabo mangabe sikubuza intombazane ukuthi kwenzakalani lapha phakathi kwethu ngeke ikubuze lo mbuzo othi ungithandelani yabo mangabe usuyitshela cha ingoba isuke isiready lapha imizwa yayo isivulelekile yabo isuke isiconnected kuwena emotionally yabo ilapha incwadi isuke isinjani isigcwele khona sekumele uyisayine wena so mfowethu yeke ukusebenzisa isidala ngoba uzohlangabezana nayo yonke lembuzo le engasile le yabo njengawo lo ukuthi ungithandelani ngoba wena wenza iphutha awuqondi ukuthi uthando lamanje selisetshenziswa kanjani so nawe futhi kubalekile ukuthi uphile esikhathini samanje ungaphile esikhathini sakudala ungenzi ungashelisa kwababo wakho ungashelisa kwamkhulu wakho isikhathi sabo sesadlula shelisa okwakho kontanga yakho manje ungenzisi kwabantu abadala ngoba amantombazana ayofika kuwena but ayokushiya ngoba awu-understand indlela esikuphila ngayo manje yabo ngisho ngathi wamfethu uno six pack ufiti kanjani kodwa mangabe ungazi-understand lezi zinto esezenziwa manje indlela uthando selisebenza ngayo ziyokushiya ingane no six pack wakho qhamuka insizwa nje shaya ngomkhaba ongakanani lapha kodwa mayi-understand ukuthi uthando selisebenza kanjani esikhathini samanje zona mathela kuyena yabo ngoba into esebenzayo yini ukuthi u-understand ukuthi sekusetshenziswa uthando selisebenza kanjani manje yabo so ke ngiyathemba uyaphenduleka futhi kulo mbuzo wakho mangabuza futhi lo mlayezo engizama ukudlulisa la kuwena ungasubscribe kule channel mfana ngoba kusakuningi esimele sibonisane kukona siqhubeke sephambili seyenziwe yabo siyeke ukwenza amaphutha ayenziwa kudala siyeke ukuhlukumezana othandweni uyabona ngoba phela mangabe singafundisana soqhubeka sihlukumezane sabantu abantu besifazane besithele ngamafutha besithele ngamanzi abilayo nathi sibashaye ngenxa yani ngenxa ukuthi asilitholi leli thubele kanje lokuthi sifundisane sibuzane imibuzo mangabe unombuzo nawe ungakhomenta futhi kule video ukuze sikwazi ukuthi sisizane sabantu yabo so ke ngiyathemba mfethu ukuthi yawuzwa ke lo myazi engizama ukudlulisa kuwena ukuthi uthando selunjani alisafani njengakudala selashintsha nawe shintsha ukwenza kwakho phila esikhathini samanje.